Najbolji ste. Nema vam rani. Dajte malo manje svjetla u mene da ih bolje vidim. To! Šta je ovo? Pa kopira se. Ljubim vas sve. Niste svjesni koliko mi je čast biti večera s vama ovdje. Ovo je moj drugi koncert u Makedoniji, drugi grad. Prvi iz Skopje. Ko je iz Skopje, da vidim? Ovo nam je čast i jedno čekam prolazim cijelo jutro sa vama. Neću vas puno tražiti, vidim da se užasno glasi publika. Ostanite glasni, volite se, čuvajte jedni drugi oko sebe. Uživajte na večeri i nastavljujte se! Isto! Kiša
koncertu, mladi, vi mene razumijete? Da. Na svakom koncertu donesu zastavu, pazi sad ovo. Da ja to potpišem, da? Ja, a molim te pogledaj, mogu samo staviti glavu. Ja, molim te gledaj ovo. Stavi na mene glavu. Čekaj, da ja to ne potpišem. Odakle si pravice? Skopje! Skopje ili Skopje? Kad si bilo na Skopje? Kako je bilo? Mnogo dobro. I mene je bilo. A šta ti želiš biti na mjestu? Ne mislim, priča sam. Ti si moja želja, poželjna i kraj, do kraja svijeta sa tobom ću ja. Voliš ću te, ljubit ću te, briga me za druge. S tobom živim, s tome želim noći ljude. Sutra na poludim, neka te mi glori. Bravo! E tako, kad smo već kod albuma, jeste ga poslušali? Hoćemo na prvu? 4 Dakle, album je izašao prije mjesec dana. Album je izašao prije mjesec dana. Vi ste publika koja ga najbolje zna. A pesma na druge pjesme, ne računajući koje druge. Znate kako? Sve ovdje sam bio 4 puta u Makedoniji i uvijek komentiram da ste vi nekako od moje države toliko daleko i pogođete ono uvijek se osjećam kao da ste jako blizu. Da ste tamo na...
definitivno imali jako lijepo način. Sve moje
E sad. Uopće nije stani.
Kak si... Prijateljica te digla. Kako mi to kaže? Jelena te digla. Pa da mi digla. A, dobro, svaka čast. Pa šta da ja ti pitam? Ona je došla po zagrljaj i dobila je. Možda smo nismo znali prenesti zlo negdje stali. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. O Bože dragi, možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se na trenutak mimo išli. Zažalim da, a šta sam znao ja, ti si bila još devojčica. Pa ti si makedonka, a na mom si jeziku napisala. Pa hvala ti svijet. Znači da nešto pročitam. Te sakana? Ok, to se ima. Što želim da pročitam? Sa moje desne strane. Wow. Ok. Sve. A koliko čekam, mogu se već pročitati. Kaže, pokazao se da razvojna pripada prošlosti među ljudima koji je iskreno vole i nose u srcu. On sa velikim osjetom opet pjevamo stare pjesme, ne samo što se vratio ove stare pjesme, nego se donio i nove koje su postali hitovi za nove generacije i ostaće za one koje dolaze. Dodali su se i tekstova pjesma generacije i priču koji su nam bile jako potrebne. Ja sam toliko ponosna na tebe, toga je puno i radujem se kao da je moja vlastiti i tako dalje. Hvala ti se! Zadnje vrti su, jako mi se
A sada... O, čuje to. A pazi sad ovo. Vidim da to